Kana pagkan-ag pa na ako. Yeah. Nata i-open ko. No. Kanta tayo. Kanta. You're the God of the city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done here. You're the God of the city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You're the light in the darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come. Greater things have yet to be done in the city. Greater things have yet to come. Greater things have yet to be done in the city. Greater things have yet to come. Greater things have yet to be done here. You're the God of the city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in the darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come. Greater things have still to be done in the city. Greater things have yet to come. Greater things have yet to be done in the city. Greater things have yet to come. Greater things have yet to be done here. Yes, Lord. Itanhok sa hilayo na kaapo. Amen. Kanito, nagyaman kami o Diyos, iti dahil nga oras kanito ngayon. Paim mo kada kami, takmo nilikas ta apo. Natipon-tipon kami manan nga agdayo ken kaapo. Narod apo, kasumay kami, agitag-ay kadagiti dapat nga maitag-ay dahil nga kanito. May kami man pa'y apo dito sa Juanam, apo, agdawat iti pamakawan kami, kadagiti anyaman nga nagkurangan ni basuman wenno dakkel apo makawanen na kami dalusan na kami apo tapno dilikas dapat maikari kami kadi apo nga mangigaw at ken kadagitoy apo nga aso ken kay diray manen na kami po. Amen. Apo maseknan kami kadagiti kakabsat ni apo nga dayti an alayan na itiray nga kanito oren mo kadagiti hami nga amamu apo kadagiti amin nga sagsagaba iti sakit iti dayti nga kanito amami nga San Juan
Lord God, dawatin mi kahiken ka Apo nga i-extend mo kadi the right hand mo kadakwada Apo ket let your miracle healing flow Apo kadakwada iti daytoy medlay nga gundaway Apo, especially Apo yung naganan ni manang Sharain ni manong Satar Apo In the name of Jesus. Apo iti Ang Medina, Father God, in the name of Jesus, we cut off your bonus, we cancel, we destroy the work of the enemy in their life. Spirit of cancer, we come out from this physical body right now because you have no right. You're powerless in the name of Jesus. You're powerless. You're power cancer. We destroy it in the name of Jesus. In the name of Jesus, Let your blood, your miracle never Apo to return again. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Apo ang balin nga dakkel nga Yes, testimony. Father God. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Yes, Holy Spirit of the living God. Kasi ka nadakkel ka nga Dios, kasi ka naibag ka nga Dios, kasi ka iti Dios nga mangagas idi. Kanita amen Nagnanayo na kay ako pulos nga nagbalbaliw. Agyaman kami Apo, Yes, kanura Holy pay Spirit. kadaginisan mi nga nainaganan Apo, kadagini Holy Spirit. agsagsagaba man when agsagsakit Apo, at spiritually or they are spiritually dead Apo. Iti daytoy nga gundaway i-extend mi pay kadakwada iti kararag mi Apo nga piyagam kadi Apo di nga natay nga espiritu kadakwada Apo ket anya man hindi makagapo Apo nga natay wenno naglabis dagiti Lord God ket kadi nga agasam pakawanammet ida Apo tapno niti kasta ket administro kamet Apo iti biag da amami nga nasantuan Apo kadagtag sagsagaba physically, financially, spiritually, socially Apo agasam kadi ket Apo may sapi nga dawat mi ken ka nga kadagiti na duma-duma pa nga paset iti daytoy nga lubong Apo nga sagsagaba pela iti pandemic gapo iti coronavirus virus wenno kadagiti anyaman nga sakit wenno pegad Apo Jesus' ket name, yes, agasam Father kadi God. Apo. Amen. Lord, we pray Lord God that may you heal our land, O Lord God Apo ket singa Apo iti you're the God of mangagas the Apo city, nga O God, mabaminsan Lord mangisan Jesus. Apo kadagiti nga anyaman Apo nga anayen iti amin ani nga tattaw amami nga nasantuan. Yaman kami ken ka yaman kami Apo iti panangagas mo kadakwada ket panangliwliwam Apo kadakwada. Yaman kami in Jesus name we pray. Amen and amen. Betul? Balik tayo. Atau si Degdan?